Dhjetra student me studime të papërfunduara të ciklit të parë janë regjistruar në mënyrë të paligjshme në studime master dhe të doktoraturës në Fakultetin e Filozofisë. Skandali është zbuluar nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit, i cili ka nxjerrë vendime për anulimin e regjistrimeve për shkak të mosplotësimit të kushteve ligjore, gjë që është konfirmuar edhe nga Ministri i Arsimit Vesna Janevska. Констатирани се нерегуларности на Филозофскиот факултет, но не при упис на додипломски, туку при упис на постдипломски студии, втор и трет циклус студии. Државниот просветен инспекторат постапуваше, донесе заклучоци, го информираше факултетот. Факултетот треба да постапи и колку што мене ми е познато постапува. И конечно јас го чекам конечниот извештај откако ќе помине рокот за постапување, за да како министер овластен во таа област го донесам и конечното решение. Dekani i Fakultetit të Filozofisë Oliver Bakreski thotë se kontrolli i inspektoratit është kërkuar nga vetë fakulteti dhe se janë vepruar sipas vendimeve të marra. Ai sqaron se bëhet fjalë për student me studime 3 vjeçare profesionale dhe studime 1 vjeçare master, duke theksuar se janë gjithsej 7 deri në 8 student. Sipas tij, paratë e paguara do t'u kthehen studentëve. Ai shton se raste të ngjashme ka pasur edhe në fakultete të tjera, por thekson se institucionet duhet të veprojnë sipas ligjit. За жал мораше да ги спишеме тие студенти во однос на наодите дека факултетот условно нема никаква повратна информација во однос на студентите да ги врати финансиските трошоци, затоа што имаат финансиски импликации додека студираат. Апсолутно тоа тврдам категорично дека не е така, ќе ви ги покажам списите. Сите студенти, односно половина од студентите кои ги доставија своите трансакцијски сметки, во текот на вчерашниот ден потпишани беа налозите, денес или утре парите ќе им бидат vrateni. Studentët kanë humbur statusin akademik dhe kanë mbetur pa të drejtë studimi, ndërsa përballen me humbje financiare. Kostoja e studimeve master varion nga 2.000 deri në 3.000 euro, ndërsa doktorata nga 5.000 deri në 6.000 euro. Disa student kanë angazhuar avokat dhe kanë paralajmëruar padigjyqësore.